Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na po kanyaman, keti kem Pampanga, makoswelo tamo naman, uling atin tamo pong pamitalamitan keng amanong siswaneng makaniting oras. Maya, paugto, kabalen, nanano ko po kanyan, king kasalungsungan. O ini po, mag-comment kayo, bakit tabaluming at kayo ken, malbeke kami. Nano, maman kayo kanyan. O wag pa inawa na kayo, ba't na kayong mengan uling mag-early lunch kayo? Makanya naman, nabayaran nyo kaya pamo po, kining ikikatamang programang Nanong Pata. Live na live tamo po, king official Facebook page, yung CLTV 36, siapin po yung CLTV 36 official. Ang pong live tamo naman king kikatamang YouTube channel, CLTV 36 official, ya mo naman. Nano Pata! Inga manong siswa ng po yung kulturang Kapampangan yung kaya katamang pong gambulan ngayon Aldona po ning Lunes, October 16. October 16. And later, pisabyan tayong mahulagang petsa ngayon, Jody Byrne, Nano Pata, pisabyan tamo naman po kayo ni kikakatamang programa ding Balitang Menga Palyari, keti po keng Labuad Kapampangan. Makiabya kayo po king kaya kaming kwentuhan, magpa-shoutout kayo po, mag-comment kayo, ampong mag-greet kayo. Nga naping lagi sabihan ni Jody Byrne, retang ating bisang maglolo. Nano? Retang bisang maglolo, kaya katamang programa. Ulitan ke, potating kayong crush, ting kompo rin paglolon. Marine kayong sabihan nyo, pwede yun namang i-shoutout kayo, hindi kaya kitang programa. Kami namong payabot, kitang buri yung pasabi. Gana po, binyag, kasal, debut, nung buriyo pong i-shoutout kayo, hindi kayong programa tamo, malyaria po yan. Okay, oreni naman, Jody Barding, kaya katamong bida ngening Aldo, reng mag-birthday ngeni pong October 16, kilalanan tala po. Balo ko, marakala. O yan. Ay, kalaguna pong kalagong-kalagunin kaya katamong wala mata. Wala mong ginamit siyang kain ni Photo Nano, Photo Lab. Happy birthday, Bessery Joy Monsale. Ang kulang, Maria pa yung graphics dyan. Monsale yan, Bessery Joy Monsale. Happy birthday kaya ka. Sana dakal ka apakabsingin ng birthday mo. And nega na ganasan ng birthday
wishes mo matupad la. Pasibayo, happy birthday, Pesari Joy Monsal E. Mansal. Ayan. Happy birthday po to Bernardino. Bernardino Junior. Tubig! Ay, Bernardino Tubig Junior, Junior. ayan. Sir, patawaran niya po, ijenalo, malambat siya pong may wala. Niya pong may labasan Domingo at po balamat niya pang hangover kay lib na. Sana po, masayang birthday yo, Sir Bernardino. ay! Wow! Ay, ba naman. Ba naman. Bala mo, magdibuya mo kay letrato na 2nd District Board Member Fritchie David Dizon na mag-birthday po ngayon Aldo. Happy birthday. Stay beautiful and sexy, Board. Taglusyo po yung kaya kayong pamagsilbi ka rin kaya katamang kabalet, BM Fritzy. Halatang mag-birthday, halata yaping mag-debut. Happy birthday, Chichay. Baka natay basit. Jaka. Jaka o Jaka. Haka? Jaka. Ayan, Chichay. Chay. Balo may Chichay, itang kuminsante Oh, balo Chichay. may itang Kaya mansin may man pakay ko, Chichay, lagyo mo na Chichay. Pero makanyan man, itasanang gift aburi mo, ibiedering, pengari mo. Happy birthday, Chichay Jaka. Yan, kalaguna mo naman yung mag-birthday tamo ngayon Aldo. Miss Alicia Manalo. Ay, wow, win na win niya yung Ma'am Elisa, ne? Winner. Nanong nga handa mo, Ma'am Elisa? O, Halatang masaya. halata, kintiman mo, masaya, i-birthday mo. Ay! Yapong Flor, simbulan, kalaguna nga pong Flor, kayang gayak. Mag-birthday ya naman po ngening Aldo. Apong Flor, happy birthday po. Kaya kayo sana dinana ko pa makabang biye ning Apong Gino. Apong Flor, bilana ko ang banwa. Sabi ng Jenna, danding ka na ako, bilong na. Taka nung sobrang Shanghai, ang pampansit. Dalayo Kenny, CLTV. Happy birthday, Francesca Marie Perez. Francesca, bala mo, so akin lelebits keng birthday mo. Mahangin ba sa labas? Wow, mahangin ba sa labas, Francesca? And wishing you good health, apong dakal-dakal pang blessings sa iyong birthday. Happy birthday, Francesca Marie Perez. Ini kaya pwedeng kalingwan ini kasi balo mo rin ka na akong kakaluguran. Mapag paltabugin lang. Biya-biyabi kayong paltabugin. Ding may kakaluguran na paltabugin. Happy birthday, Joan Season Tiglao, ne? Balo may kalaguran ko kanya. May paintago naman mo. Expecting niya king tutukidang baby and maragula blessings ka relata. Pero Jo, Jo, kapilan mo kaya dala Texas Joes kanyan. Na. And syempre, ang dalangin ko maging healthy ka pa and healthy yung baby mo. And syempre, dakal-dakal pang blessings kaya kayong paring Eric and kaya kaming inaanak ay Johan. Happy birthday, Joan Season Tiglao. Yan, Nining. Ay, kapatad Bala mo. Nening kaya katamong kaluguran na ini kaya CLTV. Happy birthday, Joan Alexis Asuncion. Choy, migtawuing kapatad mo, Choy. Pero syempre, nganing birthday mo, Ma'am Jo. Sana maging masaya ka together with your family kaya kang birthday. And gana sanang birthday wishes mo matupad. Happy birthday, Ma'am Joan Alexis Asuncion. Nung magtao ka, Ma'am, balo mo na yung gawan, padala mo kang Joe. O yan, mag-birthday yan naman ni Joyce Kunanan Season. Happy Inisip kaya ning pa yung the pronunciation. better half na ning kanahong kalaguran ay Louis Season ning Where in Pampanga. Miss Joyce, continue to be very beautiful. Wow, And siyempre, continue to be the reason for the success of Louis Season. Maging masaya sana yung birthday mo, Miss Joyce. Then dakal sanang pamangan kanyan. Palagi ko, dakal pamangan kanyan. Boss Louis, happy birthday, Joyce Kunanan Season. O yan. O kapilido na yan itang tamo kayabe keng CLTV 36.
Miss Leia Mandap Dantes, happy birthday, Keka. Pero palagi ako, mas kamag-anak ni Ding Dong Dantes, ne, Leia. Ne, happy birthday, Keka! Oy, ni, paborito. Paborito tala rin, eh. Yan ang paborito tamong gigrit kasi bayo lang bayo, ne? Yes. Ngayon yung birthday na, bayo ya po. Reng ang kananing Antigo. Happy Suki. birthday, Marie Antigo. Bayong-bayo, ngayon yung birthday mo. Gana-gana sana ngayon yung birthday mo. Bayo mo naman. Ma'am Marie, happy birthday kaya Marie Antigo. Wow. Happy okay. birthday, Boss Mark Kaluwag Mangyo. Metong niya ka rin close-in, staff ng Mayor Vilma Kaluwag ini. And kapatad niya kaklase ko, anyang elementary ay Jean Rose Mangyo. Pansin Boss ako, Mark, ah. sana maging masaya ang birthday mo. And dakal-dakal pa sana ng blessings ing datang keka. Wow, marakal tamo magpag-greet. Talagang burida rin kaya katamong kakaluguran. Ayan, happy birthday muna po ka Michelle Pingol Perez. Ayan. Kasi yain kayo ng mamo, makasadyaning paparty na. Oh. Happy Ah. birthday, Ma'am Michelle. Oh, Ay, yan. yun nga makakilala kayo. Hindi na ngayon makakilala ka niyan. Meron ka rin kikatamong matenakan. Talagang magserbisyo king Lobod Kapampangan. Happy birthday, Sir Ross B. Henson. O, ren po. Ne, balo mo Jody Bar, mi kakarakala talaga rin gagrita mo, balang aldo, uling, dakala po rin manalbeta mo, agkatan tamong magpag-greet. Ayan, dakal pong salamat kaya kayo, ne. O, reni po, bayo tamong takarin kaya katamong balita. Tita Ditas Dison Simbulan, sukita mo, kumusta na kayo at Ching Malago at kang Joding Masanting, long time, busy mo, ana. Ay, iyak si mag-share ulam. Last week, Aliyah mag-share, minabasan. Mangantana po, Sigang Paro at Bobby. Wow! Pwede Tsaka pala ito. Til Patis, Mikilara. Sigang Bobby ang Pomparo. Wow! Kanyaman. Baloy na yung gawan nyo. Oh, at nga rin kay. Shout out kang Dian Sadsad. Ana. Dayan Sadsad. Dayan Sadsad. Dakal salamat kayong advance birthday gift. God Yeah, bless. thank you, Dayan Sadsad Bernate, kang birthday gift kang Ditas Dison, Yan. Simbulan. Hello mo naman kang kapatad Donnie Limin, maya pa oras kaya kakapatad. Salamat king kaya kang pamanalbe. O reni po tatin kayo pong share tungkol king kaya katamong question of the week. Basan mo na Jody Burr. Inki katamo pong question of the week, nanuya patoyo ne. Paanong makapakibat? Nanong content o video ing peka buri yung ILBN king social media. Marakal na rin, dakal na rin, content na rin. Pero nung ating ko pong i-suggest kaya kayo, itapong kang Ray Bravo. Ay, Yan, lolo. kantunan niya po yan. Deta, kikaya po kasi ini, detang senior appealing yang. So, kasi ginabiya po ini bala mo, happening World War I na tsune po ye. Kaya po, ganang kebalwa na ating po kayong kasaysayan. Ne po. Ano yung feeling yang yan Jody Sige Burr? po, padalayo naman po rin kaya kayong comment. Kaya katamong question of the week. Basan tala po rin kaya katamong programa. Oo, hindi na po, ne. O, hindi na rin kaya katang balitang balen. Balita, kaya tilabuad ka Pampangan. Mi deklaraya pong special non-working holiday ing kay po ne Biyernes October 20 keng Angeles City kapamilatanan ning proclamation number 360 inisyu na po ning Malacañang pauli ne po itining mumunang aldoning tigtigan terakan king dalan festival o ing selebrasyon ami bait uli na ning tetaga na pepakit na ning syudad ampong memalen kayari ng mikbong ning bulkang Pinatubo anyang 1991. So, ding taga-Angeles, Sigmalagon, ngayon nga do ngay niyang pumbukas, balo ko alala klase rin kaya nakan ka rin, uling can transport strike. Kay ba't king 20? 20 pa. Talagang special non-working din naman para king karing Angelenyos, uling pinketang pamagmasusi o king celebration ng tigtigan king dalan. Iing ka na ko mong partner, marlas siya po ka rin. Oo, pareho kayo. Pareho kayo kayong
Oy, kan eh, masyadong bubulgar eh. Ako nga makitera kan eh, biyasan tumera. Ako minsan ko miras ka rin. O neng minuli ko agad. Kasi bengi na. Buri mo naman, syempre, terakan kayong dalan. O, hindi na. Yung kakatamang puntutok yung balita po, tami pasoso kami kayong kwentuang terakan, Jody Burr. Inabiswan na nun yung Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ding financial institutions kalupa da rin bangko, napasik na nga ning karelang surveillance system, karas kayong e-transactions, ngayon pong daratang nga barangay and SK elections. Posible la kanong magamit, ne? Dahil pong online banking ang pong e-wallet apps, king vote buying, wapi naman, ne? Nung elabanten, masalese ding may sabing digital channels. Kailangan ka na maging mapagbante ka rin makapagdudang e-transactions. Kaya ba ka rin panabili ng BSP, ne po? Ing tutukan po ing mga ragula cash transactions, unusual transaction flows, velocity ampong frequency dareng transactions. Ampo po itang pangkaraniwang volume nin pa mag cash in and cash out. Reng alang legal ampong trade obligations o perang aligamitan keng business, dapat la kanong ma-red flag at suriyan masales. Kainin maragulat challenge ka rin bangko ini. Apo ka rin ating e-wallet sa gagamit kang GCash. So sabihan tani, GCash, sata na. Uling siyempre, tamo balo, karas king election pambarangay, ang pong SK na nung malyari ken. Uling talagang at timpamuring vote buying. Pero gawan da saning gana-gana, uling mawala yan. Ing vote buying ngayon. Pero sana, kaya katamo pong mamiling tutuking leader darin kaya katamo komunidad, bumoto lang masalese. Bumoto la agpangkeng karelang apupusuan, agpangkarela konsensya. konsensya, patela po tutuki king awos ning pera. Sagli yung pera, pero maluwat lang manungkulan. Deng nung magkamalita, maluwat ang mamalit. O, ne po, inya kailangan ngayon ni Pamu. Lalawin ta na talaga nino, retang subok na, o retang kakita mo pong deserving na miluklok yung posisyon. O, Jody Burr, Nanita? ngayon yung Lunes, di ba Ngayon sabi? Lunes, October 16. Wow. Na ating masanting malyari kay CLTV 36. Nanita? Sige na mo, sabihan mo. O, ngayon pong October 16, gawa yung CLTV 36 Grand Digital Test Broadcast po tayo po yan. Mag-umpisa yung alas 7 ng Beng, ang gaya pong alas 10. Oh, buri ng sabyan, Jody Burr, nung maka-analog TV kayo po, yung inepa mo ayal Benny nga si LTV 36. So, Anong gawan? uling magkaita mo nangaos kanita, mag-transition tamo, papunta ta na po keng digital, ne? So, karang pong analog TV, kita pong testing po ta, yung kaya po ayal ben, pero rin kaya katamo pong memalen, ating pong TV box, or yung kaya kayong TV, digital ready po, malyari yung kaya pong iscan o paintunan, pota pong alas 7 hanggang alas 10 ng Beng. Yan po, kakatso po kaya kayong TV screens. Nano po yung dapat yung gawan para kaya katamo pong Grand Digital Test Broadcast. So, buri po kasi nga balo nung kempong lugar nyo, malino yung king panalben istong mig digital tana. Na din naman po nga liwapang kaparalanan baka nitang ayal benye po yung CLTV as digital. Deta pong cable partners me. Malyari kayo pong mag-subscribe mo naman. Lako sa reta maka-signal TV, reta maka-air cable converge, o rin po neren. Kaya bela po ka rin options yun. Pero nung maka-subscribe na kayo po, automatic yun yung ayal bening CLTV. Jody Burr po ta kasi ating mangutang, nano po wari tang digital, siyempre. Nano itang analog. Ba nga balo yun po nung analog yung TV yun apin ka no din ni Jody Burr, detang mga dagul pa, bal mo retang minunang TV na ating pakeng gulot, anong kataba, makanyan O ning What makanyan? Kailangan talaga stong katabat makalawi ka na ako. Usually po kasi reta pong digital TV sets deta na pong milwal ngeni. 2020 ka no Jody Burr. Patas agpang kay katamong broadcast engineer, may utang niya kanu kay SM ang pong Robinson sa pong aliwa pang appliance centers. Reta kanong 2020 TV, asali pong TV in 2020 hanggang ngayon kasalukuyan, digital ready na la. Nung ali naman kanu kasi syempre po tas pag flat screen niya yung TV ko, digital ready ay ni. Bayo pong siguro
sigurado na iselect ya po kanyung setting po takay akit yo po retang option ka rin. Akit yan ana adwang option analog or digital. I-click ya po kanu itang digital. Ngayon inung analog yang makakabit alayang option na digital. Buri na pong sabihan analog ya po ing TVU. Mangailangan kayong digital TV box. O sige, o nung talagang ating kayo pong buring kutang, ating ko pong malyaring ausan, nanla rin telephone numbers. O, retang telephone numbers, Malyaring bakit ausan. yun Antalo, ipas Wa- lang nila yan. yan! Ausan nyo po rin, Oo. ating pong landline na pong mobile. 045-499-3293 po kayo landline, kaya pong mobile number naman po, 0998-588-9771. Pakisabi niyo pong mayap, diyan pong number sa rin. Magamit na po kita pong amanwan mi pong pamangutang nyo para kil po king digital test broadcast na po ng CLTV 36. Na po, pota po, panikwanan niya po numbering ka na akong atsing malago para makipagponpal kayo kaya, ede po ibiyeke. Ede dako po i-entertain. Okay po na. Oran po yung mga santing nga balita, king kaya katamong balan po. Eko po mama ko, king pamanalbe, uling king kaya katamang pa magbalik. Kaya betala po rin tubod ng Dabso Santo Tomas. Bang pisabyan ining paratang selebrasyon na po ning karelang dekadang anibersaryo. Ay, ating pamang kanyang karen. Mga paabalo tama kayo ba? Ating pamang kanyang karen. Lang tamo, pen. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Diyos korugo, eko apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Palagay ko karing kaya katam talapanalbe, miss na miss yun yung kaya katam nga tsing malago. Imagine nyo, pinala niya pong aldoala last week. Ne? Kaya pong yan, iya pong babarug. Kiniking kaya katawang programa, bumawiya pa. Take it away, Jenna Lune, ang gawan tam tutugi. Wa Jody Verne, baliw po talagang mapanyingil ni nga be ako. Si Biana na ako, ya ako pa kanong marakala obran ngeni kayong programa. Inya naman, oy nina ne, rin pong estudyante kayong Dabsu Santo Tomas, baluyo pong apulo ng banwa, kaya kayong eskwela. Dakalyapin ka no pamalak, ing kapanibalanin, kaya kayong eskwela, king pa magmasusining dekadang anibersaryo na po ning kaya kayong campus. Bang kanita api sabihan nini, kaya betaya po Dr. Jovita Rivera, ang director na po ning Dabsu Santo Tomas Campus. Hello po ma'am, Maya pa oras mo. Maya payabak po. Kaya kayo nga, lalo na po kaya katangat siyang malago. Ay ba? Kaswelo kang ma'am. Apo kang Kuya Jody. O talayang masantingin ka na ako. Kangkong masanting, Jody. Dakal po salamat kung binigyan niyo pong oportunidad. Ma'am, dinanda ko pong oras ngayon, palagay ako, dakal kayo fans. Maalbe kanyan. Detang ega na ganang buriyo pong i-shoutout, i-greet. I-shoutout suno po, pota sa banda, ma'am, kalagad mo mong Lultoken TV. Kay bot, mo kaya parago sinoutout. Sana po ala kong akalingwan ka rin buriyo yung shoutout. Go ahead po, Ma'am Jovita. Medyo makabala po. Umpisan Sige, kaya ma'am. po ka rin admin council headed by our university president, Dr. Enrique G. Baking po, Maya Payabak po, Pres. And of course, the admin council members po. Then kaya kami pong kayabe, teaching and non-teaching po king Santo Tomas Campus. Then po kaya kaming honorarian sa 1,984. Maya Payabak, kaya kayungan. Balo ko excited ko ang kitang daratang petsa ng Oktubre. Next week na po ito. Ito po yung sa jamming niya at yung kami pong yan nga po. Ayun. Ayan, yung tutukita mong bisita, busa ako. Sige. Akong I'll give you mag-introduce the kaya. honor. Yung tutukita pong bisita, dati niya pong kayabe kay ng CLTV 36. Talaga nga niya pong mamanitaya. Iya pong matini idol. Keng CLTV 36 kanita. Dakal po mika crush kaya kanita. O na pong linubya po keng aliwa pa pong obra. And dati po balo ko tatagal pang konsalini Santo Tomas. Pero ng ini balo yun ano niya, presidente niya po ng Faculty Association ng Dabsu Santo Tomas. Alang aliwa, nune, yang dili na po. Jeffrey Gomez! May pagat pa na po na kasamang kaya Beng Jody Mercado. Diba? At Sing Malago. Wala mo. Jenny Lumbang Parugaw. Wala mo. Atsuya mo ken, Kapatan mo, miss. Natural. Amin, Miss Oh, yan. Yan yung Rico. O yan, sige. Intang-detanda kayo mong buring i-shoutout, Master Jeffrey. Wow. Mo sana kakalingwan, lalo na yung Love You Dub, samporeng anak mo. Go ahead. Siyempre, abang ginano rin po Ma'am Jovi, ding dapat aluapan sabihan. Pero itapin, ding ka akong esposa, sorry. Ding anak ko nga, Terence Justin, Clyde Kerwin, Itamin. Siyempre. Wata dakal la. Ito nga mo. Sige, sabi meron ko. Catherine. Yan. Napo ding kabaryo. Napo ding ima ko siyempre. Mami Ed na po ding kayabe, king kapatid yan. Napo ding kayabe parokya. Pero bala mo mag-nervous. Mag-nervous siya.
Jeffrey! Amis Wow. na. Miss Siyempre, ko. pilang kambanwang mamarap kayong camera, Jeff? 2016. Oh, 2016 na, 7 years more. 7 Malambat-lambat na, kaya siguro Pero mag-graduate ya. Oo. Apasinan mo yung boses na modulated ya talaga. Wapin. O, pag-umpisan taning kaya katamang sige. kwentuhan. Value po, kentotonan yan. Yung pong Dabsu, Miyayaliwano po satellite campuses. Pero imbalo tamo pong main campus kanya pong Bacolor. And dakal po karing katamong kabalen, karing kayanakan, bisala pong mag-aral Dabsu. Kaya oneng, yung problema, itang paralan, baka nitang makapagpa-enroll lang. Minsan po kasi masyado yung malawat, uling kanya pang balen Bacolod. So, repong miyaliwata mo pong local chief executive, ang po pong kapanibala na po ng Dabsu. Minisip lang paralan, baka nita pong may kaaliwa pang Dabsu eskwela, karing miyayaliwang dake na po ng Labad Kapampangan. Ma'am, makananuya po may gumpisa. Ining Dabsu Santo Tomas Campus. Actually, yung logic behind that is, ita pong zoning aman wanda. Dahil po kayong District 4, ano po kailangan mong Bacolor, lalo na po yung pamasahe, damot lamo po pera din ng aliwang anak, pangmasaya po sa biyandapin. Yan po, as of the moment, ating tampong ba yung po-propose kayong Santo Tomas Campus, na ita pong uling maka-use of frac agreement tamo po for the longest time. So, 25 years siya po ito. Lugod nga apong po with the support of our mayor and of course the governor, Dennis Pineda, and Mayor, yes po. May grant Johnny siya Sambo. po itang deed of donation. May ragulya po yung kaya katamong sasakupan. Opo. Makanan na po wari karagol ngayon, ma'am. Bali, 15,563 po ngayon. Dati yan mo pong 6,000. meters Opo. na po, ha? Ngayon po, may gitna pong metong hektarya. Wow. Buri kaya nga ako tang ikapatada, Jeff. Makanan mo no wari karagul, karakal din kaya kayong estudyante o laway yung kailangan niya pa yung additional space para kayong school. Sa lukuyan, tintamo po 1,984 enrolled students ngayon this first semester. O tapos kayong existing, before the donation of the lot from the provincial government, nanula ratang facilities or structures na makatalakadwari kay pila kay classroom? 24, I think 24 classrooms atintan kay bat atintamong library, detan lab, detan conference hall, clinic, ang po yung king admin na kay building. Maka-house ya king metong Wow, building. Kaya tayong 6,900. Actually, dagdag kita sinabi na pong Director Rivera. Actually, November 2022 pa, anya mig-request si President President Enrico G. Backing last year na pundala ni Mayor John Sambo ning kikatamong Balen Santo Tomas na nuka rin na sinabi nitang kapamalakad na may expansion. Not just only the lot na to be donated to the Dabsu na abang ginaping ma'am na maka-use of frac agreement siya yapin under the provincial government of Pampanga, as well as the another expansion of offering of new courses, which during that time misa mi pasabi la Jody kasamang kayabing Jody ang pong Adsing Malago na emo itang existing but rather medical allied profession, PT, nursing, physical therapy, medtech, ang po itang bachelor of public administration, ang pong criminology. So, mikay pakanta pamayari ka rin. March 2023, may second meeting with Mayor John Sambo, mintay pa si Vice President Backing, pisabihan danitang na makanani ma-transfer. At I think June this year, March this year, aminta Kapitolyo, with President Backing, Mayor John, kami na karin may signify na dumalan yan Sangguniang Palalawigan. And by July this year, may approve by virtue of Sangguniang Palalawigan resolution. Ito may sign niya rin this July 2023 itang deed of donation between provincial government of Pampanga led by Honorable Governor Dennis Delta Pineda and our President Enrique G. Backing.
na donate ang kayo. As ma'am, banggit napit, 115,563 square meter na dating 6,000 plus siya mo. Karin, mahouse itang aluwapang courses as mentioned by ma'am kat natin. Expansion. Okay, well talaga pong halata. Namis na po Jeffrey. Ne po, talagang Mr. Jeffrey nga pamanarap camera. Pero Dr. Rivera, 10 years na po yung milabas na yun. Kaya po 10 years at kayo po ka rin, kay Dengdeng Dabso. And pakikwento nyo po itang meging pamagumpisa, itang journey, kitang 10 years, atin pong panahon na medyo masakit, ating medyo panahon na masaya. Makanano po yung 10-year story na ning Dabso sa natamas. Yapin po yung buliming i-share king masa ito. Nya mag-celebrate tamo po together with the Thanksgiving Mass po ketang October 23. Burimi pong pakit king sambayanan, king kaparatang Kapampangan, kini pong, lalo na po king sasakupan na ning campus mi, na eya po maging smooth, maging journey mi ka rin. Despite and spite of all the challenges, iyabe may pa po yung pandemic na maka-online class ke talaga. Ing Dabso po metong ya po karing university, State University, na etinok nang anggami ka pandemic po. Ita pong struggle mi na mag-online kami, ke lulub face-to-face. Makalimit nga, ningyaga na ganang obra. Pero, maging productive ya pa mo rin po yung Mabilog a Dabso. Aliwa mo po yung Santo Tomas Campus. From the management and leadership, of course, it was headed by our former campus director, Professor Ana C. Dayrit. Yan po yung maging mumu naming campus director. Tapos po kanito, yung mika transition po, it was press backing for mga short period of time, hanggang pong Dr. Normando Simon, hanggang pong maging OIC ko po, hanggang pong ngeni, ako po magserbisyo bilang campus director. Of course, I am surrounded by very supportive and efficient and effective hanapin. Competent. Yes po. Then pong kayabi at tamong teaching ang pong non-teaching. Karela, ing celebration pong ini, mo po king neto nga tao, manibatan. Ikamingan po o offer miya po ini pong pipagalan, out of love, hanapin, may buo yung Santo Tomas hanggang apulong, hanggang kendarat ang papong susunod na apulong banwa. At suke po kayo para magservisyo king Don Honorio Ventura. Pero imaginean mo, 10 years na 10 years na and nakalma yung alaba, sabi ng ma'am, it's not that easy, pero miras ng 10 years. Pero banggit na rin ma'am nandin, it's not just about her, about the leadership. Siyempre, retang non-teaching and teaching personnel. Pero buri ko nga balo, kaya Beng Jeff, kasamang Jeffrey, na kumusta la rin teachers kin Dabso? Balo mo, pag maragol tayong Dabso. Kasi lately, then kaya katamong guest, maralas top-notchers from Dabso. Kumusta la rin talaturo mo king Dabso? As mentioned na ning katamong director, talagang very competent. Alos ngayon po master's degree lang. Ito, ay ba't doctor, postgraduate. Ayan. And betong niya ka rin. Yung kaya katamong practitioner ya pa talaga. Sir Jeff, makanano ita, mamobita niya, Sir Jeff. Reta bang tuturo kay nga Dabso main campus? Absorb yun lang naman kaya kayo or mag-part-time? Kukuha kayo rin aliwa. O retang kaya kayo lang mo talaga? At yung pong times na, kasi po niya mag-umpisa mo, balang po, kukuha mo ka rin. Anya pong may established na po, fully established na po yung campus. Since regular campus na po, etana po extension or etamo po satellite, regular campus na po yung treatment na kaya katamo by virtue of the Republic Act 11781, maging kain na po iniking, may approve na po kimbabo na regular campus na no po rin amanon po extension campus. Kasanting nga balita kanyan. And siyempre, kaya po pa magbalik tamo, na ano kaya, inggawan dang pamagmasusi, magtaula kaya, kumbiranda kaya, king sa 10-year celebration na ning Dabso sa Tomas. Yan po yung kaya kaming pisabihan, kaya pamagbalik na po ning Nanupata! Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng
kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Sino pong mas makulining CLTV 36, uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs, kaya kayong digital TV box, apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo rin atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya ing settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya ing auto scan o auto search. Kay ba't, i-add yun ing CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun. Kaya ano ka rin ka man, kayang tabi ing CLTV 36. Pusong makabalik. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang neing kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac-Ampong, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatindang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na rin. Miss ng kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Pampanga, Pampanga, magbalik ya po'y nanupata, Pampanga. Sige, Tagos mga tayo naman. pong sabyan ng 1 decade anniversary. First 10 years na po ng Davsu Santo Tomas king kikatang programa. Ne po, nandin pin po bayo tamo mag-commercial. Abanggit ko po ta atin lang feeding program. Ne? Pamangan talaga yung pantun. Sakaling mangumbirala. Pero bayo po yan, ipasa kay pamo kang ating malago, atin lang po atang pa-shoutout, atin lang kukutang nanita, ating malago. Awa, ay ne, atin tampong may ngutang Kenny, interesado king kakatamong digital test broadcast Sir Berhido Indusil Jr. CLTV 36, ano pong oras magsa-sign on ang CLTV 36 sa TV Plus at afford the box? Ayan. Opo ne, Sir Berhido, ayal benye po yung CLTV 36. Iskanye mo po ne, kalupanan nita nga manuan mi. Iskanye po yung kaya kayong TV, munta kayo po kay settings. Yan, pilinan nyo po natin tamong 3 steps. Pilinan niya yung Jody Bar. O sige, ako na. Balok memoryado mo kasi rin. kukutang na ng TV Plus po nga for the box. Det ang digital TV box na rin. Ne? Opo. Atin nga naman pong scan yan, sir. Ne? So, kita pong remote, pilihan niya po yung settings at mag-rescan kayo po. From there, akit siya po yung CLTV 36. Nung iya po makwa, i-report siya po kaya kami, baka nitang lawen tayo po, ing sangkan, ot po, pululwal kitang kaya kayong TV Plus o TV Box, or for the box, ing CLTV 36. Ne po. O yan. O ita po ne, dimdam niya po yung kapamaralanan, Sir Berhido, at nakalpong salamat king kaya kayong pamanalbe. Ngayon pong pami katago na ini, balo pa, panupaya yun na po, burimila sanang ilukluk, sega na gana sabi-sabi din kaya katamong guest. Pipiling na Jody balo na mituran niya. O neng ege po pwedeng di nang kasiping. Kaya katamong kaya be, Jody.
So, meron pa yan po yung kapatada Jeffrey. Bakanta kayabe tane manakatalamitam is Sir Glenn Brian Laksa, yung Vice President na po ng Faculty Association and Program Head ning dekada na ning Dabsu Santo Tomas. Welcome to the show, Sir Glenn. Mag-shout out na ka, sir. Maya Pabak at masaplalang Aldo po at sing Malago and Koyang Masanteng. Shout out po karing kakong kayabeng faculty members and program coordinators po kayabeng College of Hospitality and Tourism Management but po King Santo Tomas Campus. Okay. Ay, Jody Bar, aguli, padagdag din, sinyal dahi, tayo kanupeki, batanin ko tang ng Sir Berhido, anong oras mag-sign on? 7 o'clock p.m. to 10 p.m. po, mag-sign on in digital test broadcast na po ng CLTV. O happen naman, otro guyera gupe ko ibataning kutang nanong penyabi. Nakakakalpeng. Ing sinabi mo kasi, makanano ya i-search. Ing kukutang na, nanong oras. Balo ko na po yung gawang po. 7 p.m. po, 7 p.m. to 10 p.m. ya po na koya. Ano, siguro balo ko na yung gawang ko na mo. Okay, Sir Brian. O ito na yan, nandin na kitang milabas sa daki ng kiyakatang programa. Balo tayo, yung kabilya na ng Dabsu Santo Tomas. Pero Sir Brian, dakal ko ba makaparikil activities okasyon para king 10th year anniversary celebration in Dabsu Santo Tomas. So, agkatanda kayo pong maintagon, king kaya kami nga dong selebrasyon. Magumpisa po king Lunes, Oktubre 23, yung kaya katamong opening salvo. Maganap po king kaya katamong local campus, King Santo Tomas Campus, yung kaya katamong Thanksgiving Mass. Kaya rin na po ning kaya katamong Mass sa tintamo pong Got Talent ang po papuing laro ning lahi. Yapin po yung first day tamo ita. Yung peka big day tamo po ita pong October 24. Magsimula ya pong alas 5 na ning Garingaldo para kaya katamong color run. Susunod na po ni Tia atin tamong competition para kaya katamong street dance competition karing kaya katamong students. Kaya rin na po nito atin tamo pong Zumba competition para karing faculty members naman po na ning Dabsu Santo Tomas. Kaya rin na po nito atin din pong kay mass demonstration para kareta pong may street dancing competition at pong kaya katamong patimpalak para karing mga lagu at masanting na estudyante na ning Dabsu Santo Tomas Campus, ing Mr. and Miss DST, na ing manyambot po ilaban tayo po king main campus. And yung peka-highlight po na imbatan kayo po, sana maintagon kayo king kaya katamong Dekada Night. Ita pong maganap ing awards night, daring ating kaya katamong loyalty awardees, karing service awards, ang papaporing most outstanding awardees. Yan, balo mo ako balo po may briefing ni Sir Brian anan din nanyang ketang kalingwan sab na big night, big Tapos linawin na ka. ay bata na kaya sumba sumba. Magsumba. Ay ba't pero binawi kitang masanting. Makanano po makiyabe ketang first day na laro ng lahi ang po itang Got Talent, nino po rin pwedeng makiyabe ka rin. Rin kaya katamo pong kayabe, apin po rin estudyanteng maka-enroll king Dabsu Santo Tomas Campus karing 4 na kurso po. Ilang maglaban-laban karing aliwang talento. Mumuna po may screening na kami karing aliliwang talento daring kaya kaming estudyante king pong Santo Tomas dakal pong talentado. Ating pong magkanta, tumerak, ating pong banda, gana-ganang talent po akit yun. So, gana-gana pong estudyante open po king kaya katang competition. Ala pong mamanga na pe, makanya nung Atin naman po tataletela pa pong lugod. Burikin ko tangan Jody Bar, ma'am. Kasi syempre, yearly naman pag-celebran tayong kaya katamong anniversary. Pero ini po ba yung pami katawag na makanini yung pekabongga, duaya pang Aldo, ma'am? In principle po, talagang kahit tamo pong one day. Bali, ini pong local demonstration na po din anak. Kita niya mo pong campus sa Malati, kita pong kaya kami. Anya, in purpose po, bakit kami at yung main campus, no po magkasyaretang anak. Because we started po with 350 students, anyang 2013. Ngayon po talagang mumutalangan ka rin. Naman po pwedeng mo tanggapan din anak kasi syempre bawal po itang mag-reject ang estudyante. As long as na-qualified na po, bona fide students, pwede na po kaya kami. Tsaka voluntary po itang pamakyabe na rin anak kaya kami.
Ita po kasing selebrasyon with the parent consent yan naman po yan. Payagan Okay. daw po. Kasi po atin na pong pipirman mo naman na kayo din parents para payagan daw pong makiabi or mag-participate. Nakakit po rin. Mag-practice na po kanyan. Mag-practice na po kanyan. Bring And us to... Oo, sige, Jody. kasing ko naman tutok first day na retang events na kay second day atin lang color run na po itang street dance competition. Nino naman ding makiabi kaniti kasi keng color run po ta malyari kayong mangumbira kareng kinkilwal ne makanano yan. Actually po, yung color run po, open niya po for registration. Karing kaya katamong students na enrolled King Dabsu Santo Tomas Campus, pati po rin kaya katamong alumni. Rin kaya katamong stakeholders po na ng university, open niya din po for registration. Sa magkano po yung registration, sir? Yung registration fee po, 200 pesos siya po, na atin niya pong t-shirt at saka pong danom and refreshment po at saka Okay. Wow, Jody Berne. Sabihin tamo, di ba, mag-celebrate tamo, wari po mag-celebrate tamo, Apollo ng Banwa, ing Dabsu. Aside kitang years na mag-exist ya po, at nano po inga sabi tamong making achievement na po, ning kaya katamo pong eskwela kilub na ning Apollo Banwa. Ito po kasing kutang yun din, medyo may kaya po itang sagot ko, may pakabaya. Ito po, hindi po itang shortcut answer. For the longest time, in campus po, mag-apply tamo po kitang COPC amanwana po ning CHED. Ito pong Certificate of Program Compliance. And we are so grateful na may grant ya po ito. Ito pong 4 na programs tamo, tino pong COPC. Nano yun po yung COPC? Then pong graduates tamo, nung alala pong COPC, then program offered tamo, ela po ma-recognize na graduates la. Metong niya po ito kayong lalawin na po ng CHED. Ito pong metong mag-undergo tamo pong AACOP accreditation para po mitas tamo level, itang kalidad na po, itang quality standard na amanwa na po ni metong State University, makaagapit na po ka rin. Kasi po dati, uling extension campus tamo, then pong titulo na ng main campus in terms of accreditation, ila pong gagamitan tamo. This time around po, even the ISO, mag-internal audit and external audit, international na po rin auditors tamo, makayabit na po. Ngayon po, makayabilangan po din po tang ma-award tamo. Even the regular campuses po, madinano pong accreditation, ma-recognize no po internationally in terms of quality standards po. Yan po, dito po, anya pong mumunang banwa, aman nyo pong 10 years, every year po may kakapreparasyon. Silent worker la po rin kaya beta mo, pero totoo po, competent la po, efficient and effective. Hanggang mo po utos, mag-obra la po rin kaya beta mo King Santo Tomas Campus. Anya, miras po kitang, sabi ko, in dekada, it is more than, ita pong numero, Apolong Banwa. Itang celebration po, yung buriming akit na po rin ding makapaligid, immediate community, bangkanta po akit na in Santo Tomas Campus, mo po eskwela na atsuka rin. Ready kami po to assist even our immediate community, kaya po ding extension activities tamo, then training, ang po rin aliwang gagawan mi ka rin, na output-oriented la po, na related naman po king immediate need na ng community. Kasanting na pala ni papapasusid aking kilub na ning Apolong Banwa. And Siguro pag maragulda talaga, and mitaglus pa ni Eman after 10 years. Siguro kasi the oldest vocational school in Dabsu. So palagay ako, alam pa sana pa ning 100 years yan. Basta po, supportan tala po rin pong impong Dabsu. And pasibayo po, Sir Brian, panagkatya po rin kayong events para po kayong pamagmasusi kayong 10th year anniversary na po ng Dabsu Santo Tomas. Okay, dakal pong salamat. Pasibayo po, katanda kayo pong maintagon kaya kaming selebrasyon para king 10 years anniversary na po ng Dabsu Santo Tomas Campus maganap king October 23 and 24 po ing kaya katamong big day king Dabsu main campus po king Bacolor. Dakal pong salamat. Jody Bar, nga buri ko last message ng mama o doktora kaya katawan talapanalbe. Ita pong kaya kayong plano na mag-offer allied courses. Yan, i-anunsyo yun po. Kareng kaya katamo pong talapanalbe. Yes po, ma'am. I-connect kaya po, kaya tang nandin na
maging journey, and then ito pong maging achievement na po ng Kiyakatamong Campus. Kaya daratang pa pong, alin mo po, Apulong Banwa pa na daratang. Masigit pa po. Yes. Ikami po, King Santo Tomas, atyo kami po at mamantabi kaling egalagalang anak, maging doktor yayan, inhinyero yayan, mestra, o nanong kurso, imburida pong luban, atyo kami, makasadyake po na patuloy na maglinang kayong karunungan, banta mo naman po, yung maging contribution da po din kaya katamong graduates, eya mo po makapadurot nung karin da po mayari, nung ali, may pagwala po sa anak yung karilang pamibiyebe, karilang pamilya, po karitang personal na pong mission, kayong karilang kanya-kanyang pamibiyebe. Alright. Ganyan po, Pasibayo. Congratulations po. Thank you po. Kaya And pong thank you very much Dabsu po. Santo Tomas, 10 years na lang. Yan. At syempre po arang makaninti pong institusyon, amamia de kalidad de edukasyon at libre pa po ila pong sanang taglustamong suporta. Syempre po itam pong estudyante, mag-aral tamo pong masalese. Bang Mag-aral masalese. Bang kanita po po masaing effort na rin talaturo, kalupa dari ma'am magpagal po para kaya kayo. O yan po king kaya katampong pa magbalik, magkatatampo and of course kambulan tayo ing amanong siswan. Magbalikan. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kabalan! Good news! Mas malino pong mas makulay ng CLTV 36 uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs kaya kayong digital TV box apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo ring atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya ing settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya ing auto-scan o auto-search. Kay ba't, i-add yun ing CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun! Kaya ano ka rin ka man, kayan tabi ing CLTV 36. Pusong makabalik. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, bang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Kabilis na po ning oras, Jody Burr, Kabalen, may panyaman ng kwento tamo, kareng kaya katang bisita from Dabsu, king kaya katang taulindakan, king kaya katang programa, Jody Burr, king kaya katang question of the week and comments. Then pa mong comments ta mo na bayo tayo ta question malbe At ka-shoutout. yan Bessery Joy Monsale. Monsale yan Happy birthday Pasibayo kaya ka nakaruguta tabog doon kulang yung letter E. Itang kaya kan lagi yun nandin. Pati ka na ang kalagur na Louis R. Season na where in Pampanga. Manalbe yan naman ang point kaya kaming kakalaguran at dati mo naman pong kayabe CLTV. Ay Jay Calderon, malbaya naman, dakal salamat kaya kayong pamanalbe kaya ang programa. Naning kaya katamong question of the week, ang poreng comments, nanula? O yan! Nanong content video yung pekaburi mong alben keng social media? Ing pakibat na po. Wala mo to, Resti Totoo Manda. yan. Kuya Wala Resti. mo to. Historical po. Historical ka no. Utangan tayo po, taking Sige, ay, Resti Mandap. Masubok yan, Kuya Resti. Nuko. Otro gugewa mo yan, Resti. Historical po yung pekibat na yan po ka nung kahiliga ng Alben Resti Mandap King social media. Ay, neto Diyos nga ko pa yan. yun.
Ay, ini, Joe Alan Asuncion, content ng Ray Adriano Bravo Jr. Ditak mo kasi manalbiya kaya niya ako na mo susuporta. Hirgo. What mga yan, kelunusan niya po pala Joe Asuncion. Kaya po ito pong, ito po yung Albena, Carlin Kabiling Ronquillo. Ay, Assorted videos po. Buri Burigini, balang biskwit yan eh. Assorted videos po kabalin. Kalupa na po ng cooking, ang pong mamangawang kalakuti, pan-display keng bale at pwedeng panakitanawa. Asto talagang karakalting Assorted content na lang. pwedeng Alben. King social media, assorted la po talaga. O yan, ika na anong buribayo, tama. O sige, Aldoldo, siguro meron. Ako, i-share. Iso pong magkasilyas ko, ang Alben ko, Sir Gabin. Ita pong Paliwanag mo yung kasilyas po, Tedero Gubali. ipong Casillas, kubeta po. Kubeta na yan. CR po. Potang mag-CR ko. Potang makipag-meeting ko po kaya sarili ko. Iya pong Alben ko yung Sir Gabin. Kaila po, meton na pong content creators from Nebay Siha. Meton na pong family and makatulala po kaya ako po Alben. Ngayon, yung pong kana akong abe bale, pong kana akong asawa, nana ko, kotsa ning Alben mo, at ka, kornidar yan, nanangakwa ka yan. Ngayon naman, balik, kaya kanita kaya. Ot mo dito, yung Alben mo. Siyempre, kanya-kanyang buriyan eh. Ako naman, Jody Barne, na magkanta kasi bisa ako magkain mo naman. May comment po ken nanya may post ya. Nga ako, imburi kong Alben, apat ka po yatang ko, reta man ang galing ground ko ko. Ay, kaya mag-enjoy ko kareta po, tangatang galing makayong bala mo ya, kung may papas, no? O, ingron ko nano pa. Iyatin mo din. O, detang itang kay, itang maglinis, itang dentistang makapala tartar, Alben mo na naman. O, tabawa. O, tagyawat. Ay, sige, dakal kaya po pwedeng i-share kaya kayo karing Alben ni kaya social media. Siyempre, pamparelax po na, pampakalma. Kaya rin Pero pong mas stress ka kay Aldo, kaya pati nga, bundeta narogo ring May Alben. pasoso, tamo. O yan, tayo na pa ang pumagkanta, uli may papasoso na kaming Jody Burr. Bayo tayong pumayari, gambulan tayo pa mo. Kaya katamong amanong si Swan, dagdagan tala. Ding amano, kaya kayong gagamitan. Ding kaya katamong kapampangan, word of the day, Jody Burr. Balo kay ni. Balo kay. Sige, palto mo na. Palto mo na. Kalambat na. Surprise. Ini, anak ko pa, ding kay kana akong mga tuwa, babanggitan da ini, sambit lang da ne. Pakikuha mo ni tantabrete, ito nga na, Jay, pakidusog may kayo ni tabrete. Ngayon ni, siyempre, uling daramdaman kayo, ini pala ito. So, impong tabrete, luklukan. Luklukan niya po, share upuan. So, masanting nga pong daramdaman, tabrete, pero ngayon mo na yung makayang daramdaman, makayang magagamit, pero masanting po, bayo lang Kapampangan word sa abaloy rin, tabrete ya po, salita, amano, king chair, upuan, luklukan. Wow. Nanding nga pa dudurot ken tabureti, Ilolo Ray. Bisa niya kanong mahugto, buri na mayari na kaming Jody Burr. Inya naman po para kaya ka, Lolo Ray, mayari ne po. Ing metong oras sa pamitalamitam tamo. Ngayon ning Aldoning Lunis, nano patabayan nyo kaya pong pasibayo bukas Aldo na po ning Martes. Ako po yung kaya kangaching Malagujera, Lumbang, Parungaw. Ako naman po yung Jody Dizon Mercado. Kaya kayo pong taluso yung ating puso. Makabalen. Danu pa na po Ray Bravo, yapon sang kanot, pumamakotana.